Ama saberatan thuthar riat nuam lam lautar lang masaila India chu powerful UN body ramjinga tel turin thantlin ani ve ta hlau mai voin jun ni som pariat hian NDTV chuan antar langa nimin lama khan United Nation Organization Assembly nei ania mas vuavekin social distancing maintain chungin assembly hi nei ania heta hian UNO UN Security Council member tur ballot paper manga than ania kum sang ni somni pakhat atranga sang ni somni pani kum top theng kum ni chungatan UNO Security Council member atan India chu than kan ni veta ani UNO in real boldan tlang pui hi karontar lang toa hantar lang non le thuakila UNO a hian ramza som ko pathum anom meka heng ramza som ko pathum te hi UNO General Assembly a hian antel thei ani chungzinga chuan India po hi atel ve thina ti chuan heng ho chunga hian UN Security Council aom lea in thanna antlindan azirin UN Security member hi antamin antlem thrin mase UN Security Council member hi sompanga nitura ruaman ania ti chuan UN Security Council member nget veto power nei kanti ramte anoma chung ho chu United Kingdom United States of America France Russia le China te anni heng ram panga te hian ro relna an pom thei nganglo thil awm chuan veto power an mang theya veto power an exercise hian an thurel te an pai tha thei ti na ani mase veto power hi anazongin an mang jen ngai lowa an man point veto power nei ve ram dang pali te jinga atam zokin an thop angai bok ti chuan atlang point UN Security Council a hian som panga anom thin kan ti to kha member nget ram panga ba ka ram som dangte member ni turin UNO Assembly a hian than thin ani NDTV in atarlan danin India chu nimin khan ramza som ko pathum te atangin UN Security Council member atan vote za somriat pali muin thantlin ani hei hian India khovelin arinjia atar lang chiang hle ome ramza som ko pani atanga ramza somriat pali vote mu hi thil har satak ania Russia le China in andu lo viauna kara soiboi thei mialo khopatam vote muin atling tin NDTV chuan antar lang ani UN Security Council member ni turhian ramza som ko pani te atanga vote mun thum athena mun ni mu angaya India hian vote zongjong ahui fight trap ani India hi sangni somni pakhat January ni khat atangin UN Security Council a athu vedon ta tuntuma hian hetianga vote mu phak hi India telin ram paruk chau thantlin ania UN Security Council member ta chu ramsom pakhat anri don ani sidrok pali hi no khale nan election sidli thanchua non le ani mai thaibok tichuan UN Security Council hi UNO a thunei na sangber nei tu te ania UN dan le khraizam na te tranpuina pek chua dan tura te le UN force tir chua chungchanga te thutluk na siam tu le thunei na nei tu ania India hi Asia Pacific region atanga UN Security Council member thanchua omchun ani India lama Chinese food lamchi reng ban ani ti voin khan Union Ministerin apuanga India mi puite point Chinese food boycott turin angen ngalbok ani Union Minister hian he thu chua hi mi puin zom ngal vek turin angen na ani ngal ome restaurant zongjong te point Chinese food anthal chuak chunjom to tur anilo atia he thu hi Times of India News Agency in voin chun dar som panhile minute somli khan anron tarlang ani India anti China campaign akal mek zela he campaign a hian mi puite chuan India celebrities zongjong ten China thil reng fakna inlan to lo turin andu ti ansoya Chinese product zongjong India in titop ngal vek turin andu ti ansoi boka Mumbai Chennai Ahmedabad le mun franga India khopui muntina
anti China campaign hi mi puiten an kalpui meka China product thil tamtak halchiat ani to ani Times Now chuan mi puite hian thil pathum phut an neya pakhatna chuan India sarkar hian China product zongjong ti topin India siamte promote jok ro se antia panhina chuan China product engchi po fakna India celebrities te anin lan to tur anilawa tuna inlan sa zongjong po ben ngal turin andu bok pathumna India sarkar hian Indian te za se him ro se antia an point pathumna hi India Army PLA kuta thi te thawang hau turin andu ti ansoina ani mel Times Now chuan mi puite thil phut ti hlotlin na masaberatan India sarkar chuan Chinese food abenti an puang heti lai hian Nepal lama po mi puite Kathmandu khopuya Chinese embassy kota banner te kengin an pungkhoma ANI News chuan heng Nepali te hian China hian indona muntam taka cho chho atum mekhi top san se kandua mi puite hian zalen na lo chu kan thlop lo tharum thoa ramdang ti boi hi kan thlop ngai don lo ani antia heti lai hian Nepal upper house chuan ado dal zonga vote thak ommi lovin Nepal map thar an siam chu an pomta India ramthen khat an khung telna map kha ani Ladakh standoff lama laulut tran ila India sarkarin tlom atum lo na samai Ladakha sipai atirlu beltro maile Times Now chuan Major General Aming Anthup sak chuan Ladakh bordara hian atrul huna pianga China sipai te kap turin thupek kannia firing order hi India sarkarin minpea silai me puangai khopin China hi anron chele zeu ani chuan kap ngal mai turin kanin pai ani ati Chinese Foreign Ministry thu buang tu chuan India nena buaina nei belle kandu tolowa in biak na manga chinfel China chuan kandu ani atia hepa hi India thiam lo zia puangzar vak vak tu kha ania mase aduap o tran taviau mai mase India in apom lo Galwan Valley chinfel ani ma chuan high levela in biak na nei kandu tolo tin an changlet vethung Top US expert Daniel Russell chuan China hian englai ma in remna andu ngai lowa athenom ramte ti buai hi anhalian ber ani in vauna mangin ramte jokte thabarin aum tirthina atiat pui India muhil akai harmeka buaina lian tak ama chon nge yang ati India Prime Minister Narendra Modi chuan India Army te thisen hi athonin aluang lawang remchang min siam sakvele na takin kanchanglet ngalang atibok US President Point Galwan Valley a thil thleng chungchang chu angai venreng thu asoya White House a press briefing anei na zona adon changletin India le China buaina hi uluk takin kanvilreng ani atia Trump hian Chinese corporation ZT le Huawei te alo block toa India Point a block don technology war atheng chho masave phot don ang trana India sarkar chuan kumin sangni somhnia BSNL tender ako zongjong anut kirveka India telecom industry lam avul liandon ni in tarlan ani tichuan ama saberatan BSNL le MTNL 10 4G ti changtlun natura malak na kong engkima China siam manrua engma an mangin andor to lawang tin Huawei le ZTE te abandon bok ni in tarlan ania China mobile phone giant Huawei hichu kan thethawin arin oma ZTE hi China corporation pakhat Chinese multinational telecommunication equipment company ania Shenzhen muna headquarter annaya China telecom lamchi manrua siam chuak tulian ber ani tichuan heng Chinese company pani hi India chuan ati top masak turjinga ada duna state sarkar froi tu tam takten China company zongjong India rama ti top vek turin andu ti ansoibok application lampo block om nual don ni in soi ania thalai lam te khan in ui veviau mai thei TikTok gender le share it te hi block ani mai theya source trend khatin an tarlan danin play role le thalai ten tunlaya an kheltam
mobile games enge mozat block ani don boka chungjinga chuan Clash of the King tepo atel don ani tin nu le pa lamin online a thil leinana an man na sat em thalai tepo ina an man tam Club Factory po block tur lisa hian atel don ni in an soibok tuna hian ram panni te hi Galwan Valley mai ni lo line of actual control mun hrang anin ep na sa hlea ral thuam chi hrang le sipai antirlu bel na sa ve a China aron in chop nai ni in South China Morning Post chuan antar langa Monday zanlaya stand off akhan China chuan an sipai thi an omlo an la puang chiang lawa an puan zet an remove le tak po kha soi chian na ala omlo ani Fox News le South China Morning Post chuan Nimin Khan US Secretary of State Mike Pompeo le China Communist Party Politburo member Ian Jiechi te chuan Hawaii ya in biakna an nei ti antar langa ma se ra thatak achua lemlo niom tak ani anin biakna hian Hong Konga China in National Security Law man atum chungchang le Taiwan ram chungchang baka South China Sea chungchang te India le China bordera buaina chungchang te an soi ni in tarlan ani South China Morning Post chuan in biakna aom hrim hi ram panni te inkara thillom ani hrim thoni in asoya China chu a invent that hle angai don ani ti antar lang telbok Mike le China official in biakna hi a hlo tlinglo nia ngai thei ani South China Morning Post hian India le China inkar chu ala boi thak hle ani ti antar langa Nimin lama khan army levela in biakna nei ani ti tar langin China Foreign Ministry thupuang tu chuan boruak po amuan atia ma se an thupuan le atak tak hi ain mil thin lo China hi aron in chop naya teng tepo aron da lut nual ni in tarlan ani thung dokan pakhat kila chungkwa chokil ho theilo khopa pa ber arui to chuan thleng thlok thei a thlok du viawa nu ber marcha rodri po aring du viau ani lom ni